I pozdrav ljudi, upravo gledate moj novi video. U ovom videu nastavljam sa Minecraft preživljavanjem. I idemo. I bio sam napravili krevet, kovčeg i krenuli smo dole u rudnik. Ovo vidite dole kolika je rupa i vidite zombije i tu neću dole, uopšte dole neću da idem. Tu kad sam to video, neću dole da silazim i zaobići ću tu rupu, kopat ću, ja ću sam kopati prema ovamo. I evo odmah smo našli rudu gvožđa. Nisam htjela da idem dole zato što je velika rupa i vidio sam puno zombija i creepera, ima i vještica. Pa ću sam kopati. Evo, našao sam ugalj. Ovaj ugalj najviše sam pronašao uglja. Imam ga dovoljno u kovčegu. Ja mislim da sam stavio u kovčeg. Da, stavio sam u kovčeg. Pogledajte moju prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Da stavim. Ovdje nemam baklje. Moram otići po baklje. Ja mislim da su ovdje. Nisu. Ali nema veze, napravit ću baklje. Samo malo zalagao. Ali dobro. Evo na zanski stol. Stavim 3. Evo tamo imam još štapom toliko. Neću više. Sada idem da osvijetlim dole. Tu imam ovdje rudu gvožđa. Jednu. Ajde uzem baklje. Idem dalje kopati ovamo. Još malo još ću kopati, a pronađem još metala i kad skupim dovoljno kamena počet ću graditi kuću. I onda ću dalje početi praviti mašinu za pravljenje kamena, da ne treba stalno ići u rudnik i kopati. I pravit ću farmu i sve ostalo. Sad idem dole. Naišli smo na zemlju. Evo pukao mi ekran, uzet ću ovaj drveni.
Ne možem drveni pres, pa idem napraviti sebi. Novi kramp. Idem prvo, moram... Ne, ovdje imam kovčeg u 100%. Evo ga. Da napravim štap. To mogu samo 4, idem. Ovako. Napravit ću 2. Ne trebam stalno praviti. I da odložim ovaj kamen u ovo ugalj. Ovo ću ostaviti. Idem dole. Da ovo osvijetlim. To je tako. Idem ovako kopat. Potrebna mi ruda gvožđa, trebam pronaći. Napravim sebi metalni kramp i mač. Ovo ću svijetluti. To idem dalje sad. Evo to je ona rupa. Jest. Evo one rupe. Idem tamo. Dole kripera. Napravit ću ovako. Ima ovdje lava. Evo napravit ću ovdje jedan most. Preko ovoga nastavit ću sad tamo. Nakopam. Evo ovdje moram osvijetliti. Ništa nismo dobro pronašli, nismo pronašli. Pronašli smo samo jednu rudu gvožđa. Očekivao sam da ću pronaći više, ali moram kopat dole dublje. Evo nešto sam na pjesak. Evo i kramp mi je pri kraju. Evo rude gvožđa. Dobavi, ali može i kako prije Božića. Specijalci.
I evo naš, evo pukovni kramp, idem ovaj drugi. Evo pokop ću ovdje. I evo, neću da više kopati. Idem gore. Treba zići. Do, neću si ulaziti, znaš vidite. Puno ima zombija, ima kripera. I ko će znat koliko ih ima, dovoljno neću si ulaziti. Idem gore. Izgleda je pao noć. Jeste, idem na spavanje. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. Like, subscribe, share i pozdrav!